TV West twishikira mu cyaro cye byafayo ecyakaruza Omer Mutoma district kandi abayerebire nagabo batugambira kwe bukungu ne mugongo byabire bishengurana busobwa ntama omuyihangwe tukutuku tino wabirayikirizwa kucwekana so mu cyaro cy'abatize iki wabo tarazirwemu kandi tino wabirayikirizwa okushwerwayo weza shitamatu kutebeze buriki abantu bakaba batakora muri kazi agatuma kaba batara muri kazi bakaba barabumumbazo bakutina wara bakaruza katugire unoza retse nkakatenga wano rugarutoke kutara bakaruza kora bumumbazo za ntereko mumbazo za nyavari ahabukutina grava kumbaye barumbakare ubwo tacwekanisa bakaba bakumanya batamutoro wabo ndira amwe mbazi bakaba abantu bakumanya mutoro wabo tukurabayo tokunywayo tukurya ibe no kwa kushwerayo waza kushwerayo bishota nambwe awashire kunuye ni imitatazara inyina rwishinya nuwo muhara wabatiza wabanze kuga akasherwa kahunje. Reverend Justus Mbanjire ni mwijukuru wo mufumu ruranganwa orukumanya nkarwansibanyi obakobize rwakaroza ahabo kuteka karoza ha mapu ahabo kurwanise bukungu ne butoma kandi omwijukuru atugambire byafayo bishenkuru rwansibani akaba ari umufumu rurangana umunsi yona nangwe bakamwita rwakaroza kuyabira akuragura yagira ngo yakunde nte yawe nagitwara agira temando zagikunda nambwe okumanya ngo akana aragura akaza Rwanda yaragurayo yakunda yo mukazi mugore umushiki yajya ngo imando zamukunda akamuyihayo yamushwera nambwe n'umukeje akasiga mu ihora na bahirize kufa ayo mukazi w'umunyarwanda yaza bukunzu yaragurayo abakunzu no banyuko baragura yayo umukazi yamushwera umukazi w'umukunzu yazara umwana bamwita nyamukunzu nambwe na ine family nyamukunzu asera tateto umugezi tateto akari tateto nyamukunzu ece bitoma ngo bukaba birwana oracyurireho no manya habwenci byabire birwana kimwa habitoma evar kugira ngo bukaba birwana na hati cikiroho shutama tukwakatsyo nakahindu ekitome cyo kikakora ibyafaye by'amani kuba biruije kuraguza bakurebye mu kitobo kikaba kiri yarugura nambwenu abana bakakigura bahe yo amaka cyagiro rushaka cyabitinsa nubo babiroza kurabaho umwazi kandi icyo tushangireho hakahara umunengwe warabaho oruwenka nobwa nahwengwe ekitome cyo kumanya ngo kikakore cyafayo cyangwa mununga hakizo mushawo muruka aize kutegeka karuza ekinabugamba gukaruza eketa tegeko nondije nambwe ntatento umugenzi matane akagitengeka myaka 25 shangira ngo bukaba birye bitoma bibiri kandi kimwe bakaba no baceta baregu omurikaruza ekindi barukuceta mutokwa omurikaruza B kubyabire bisimbura kurwana wezense kabetetema haza ho bwira kabiri endure shekera mbone kitome cyo wa mutokwa kuna habwe mandu bazakuna kubakaba hayahayana bataho ebijadu byabo toma bisimbura ecyakuru n'ecyakuriye birwana ecyakunu ecyakabarego icyabarego ecyakunu kikakire barego ecyakuriye kiri ecyabamutokwa family konka nabuyombo so ecyamutokwa kikakirwa n'icyakabarego konka ecyabarego kizamani birwana rahi hati story nbajyangu kikakirga kunu kiriya kirga kuriya konkecho umwanya gubarwanire tindagurebe konka bakaba bajyangu bivugabwa no mukagana tino muntu nomwe wabirayikirizwa kushenyuruku ombitomebi hino wayeragire akashenya henku kandogu akaba namanyonka Kezekia ebyamubireho na hati nababganiraho mu Mutoma nke byafayo tuba mujyango utatema mu kitomo oyerindo tarashenya mu rugero
kuyabe yasebire bibiri ati bukumu yanjye ko ni bose bukumu atona bure ko si cyose akatara ukundi mutumba yagenda yareturuko yarutoma maheka omwanya go kutahagara rwa bukumu yareta umwana we yamutaho umwana wo gwakasi yafu umushawo w'umuruka iki yakoze ebiro binaka yasabire transfer yagenda bataho umugenzi matani tatento bite bitome ebi kubyabire birwana noho wabira biramura kandi bukaba bugarukayo buta bukaba nibuguruka umwanya ninga bukaba bitambura hansi yumwishe entemuka rozokota gitasura okutasura no kushashura nko kwakuborire ibanze ry'umuntu uko tatasura ntemu so kubyabire Rwanda kubye Rwanda bariya ababa rwansibani bishe rwansibani babwenje na rwabishanga nubatekwa kugira ngo muri etenti ikumi ezibazitaha bazitware ezibumwe bashariho ibitoma bibone kuramuka konka shino kimanya ngo abakaroza bakaba barwanisa amarwa obugano bwato bwijwire tonto buri aha 10 buri kuza kurwana no bwa seri karoza yobo bwire bashamu abakari kubaye banyigira n'amarwa ati bahisize no gwahisize bagasetinga mwembazi yabo gabugabuganaga rwanaga yatka agamugaga kuwa gugata manya basigazi bakaroza obwirobo bakaba batajuga babanu bashwera abakazi bakaba babarete senyungu uya wabo ryo mushikibirungi bakure abo bafumu bakwihawe cyecucu atiko wanogenda iki cucu niki iki singanye bacukiyeho bata bafutere mbazi yabo usanga urikiki papura mbona ngato kwaka usanga ibyo kora bitakiri bacita imando zabo zikunaka sibora agenda ukagaruka kizo karonda rwansibani ukamuhereze oyakusha abantu 10 oba mukaga bakakugarura icyo cyawe amakuru marungi no kujango cyabire kirye cyaro cyo burogi n'abafumu hatarumwe kanisa 5 ekereziyemwe no muzigitugumwe na Yesu akahikakaruza yakakaruza Yesu hariyo makanisa hariyo emizigiti hariyo makereziya abantu bakajuna abantu nabazuno bamwe ombarukwe yetabashaho bekiraguju nabone bekereza ngo ruhanga ni wari kutamba burindwara muri mutakubagamba bakazuma kanisa no makereziya umwana ndenu babari yo kandi abakwizobesera be kanisa n'amakereziya manyana umwe bakuruga bakiza barwarayo bariyo batakukera na westiri biza kurunda amagaragabo gande kugakubasa eka yabo kamakagabo kugakubonera Reverend Justus Mbanjire niwe Reverend wo kubanzo muri Karoza kana hati ecyare eki tikine mu Reverend ninga father no byakuba omburizi wena gasha kwa Michael atwachiri